Kelipi barang yang sebagai pitch ketuk kubor mentaka janmit, syuaban paj kubor gibabnya ini pet syuai kemat bukang san. Beli Menteri Rang Bakdo Keri Narendra Modi ia ke Sangkalp Sabta penlong Jimir Jumut bat Rural Development Officer na North Garo Hills. Penlong Jimir Keren ki Menteri Rang Bakdo Jela Asamat Mekaya lor kamat ia kerja kaput Guwahati. Lap ke HDC berpenken ke United Kasi Jaintia Trading yang Non-Tribal Regulation Act ha kajing hiar jurip kensan riboy. Bat syakot UMDC rang bak senang ban ajubab lor kajing jiah mukro an ajubab USP ke West Jaintia Hills akan riu terik risau. Ki kubor ki babnya Menteri Rang Bakdo Keri Narendra Modi ula play ke program ke Bakerpang ke Basita Yolenter na ke bentah ke Aspirational Block ha keri ke beletip kum ke Sangkalp Sabta ha Bharat Mandapam hanong ba Delhi mentah ke sengi. Ula pelaj-paj baru ya ke Aspirational Blocks program portal bat play ya ke jing peninam ha kani ke sengi. Modi ula penlong ya ke jing mir jumut bat laing ke Block Development Officer kata way naki udai Mike Henjard CH Momin na Resubel Para ke badan North Garo Hills. Habai keren bermomen Modi ula kali sepang kikam kiba ula le hakapor basyam jing hakabede bat kejing long kamaryang hakathan kat ba momen ula juba ba ula ai ya ka hukum ban penbiang lepai ke mardon kam bat tha ya ke kenhun ban pej khmi bnya ya kejing ya jong kakam. Lapan long kejing keren pedang Menteri Rang Ba ka Asamat Meklayah lor kejing kaja kaput Hastit Guest House koina Dora kenapara Hagwati ne kesingi. Kini kalau kajing peteng jong kajing keren apeng kini ki ar ngut ki Menteri Rang Ba katau Konrad ke Sangma baru Himanta Biswa Sarma halor ki ritli ki jaga kaput ki badang sa ya ki badang don ya kajing kaja lapan long ya kini kajing keren hadin katu kani sengi baladon kajing kaja apeng ki jat beri kasi penar bat ki Karbi hasnong lapangat kebadan West Jaintia Hills kaput bat West Karbi Anglong ha Assam. Ke Khasi Hills Autonomous District Council ke HDC nen kasengi kalau penlong kajing hiar jurip kensan ha kajaka kaput kabaha papok kathan kiling Hariboy District banlap ya kajing penken jongka United Khasi Jaintia Trading ya ke Non-Tribal Regulation Act ha kabaki bar jala kila penya ikam khai ki baper apa upur sam badai pe ke HDC ha kani kajing hiar jurip kabalalam khamado executive member ke HDC badai pe ya katna trade ba giger marthang kini kid khot jong ke HDC kilalap abon kinong khayima kidai ki barjala bat ki bamdan ikot kisla ki babyang bat ki bampan thamai ki trading license kat balalap ru bat ki don ki bale benami habayade bat kini ke HDC kala ai da show cause notice syakitrai ban penbe ikot kisla hapo arski kawan beach aslo kawan beach ilap ba hangne kibun ki bumdor hamtame hak trading license ku ilap menakane ni ai to ka closer notice adu saupun jutli bat kidang don sibun hangne apo bodar bumdon trading license niwa entas ni hamtame ya katega killing amar hamte pun ki babu krosha ki babu dukan anta ki babu kini ki factories na block pikun gitu ki nimtip laki don license ne undon ne na tara niwan khang entas ni berjurip ba ki don ne ke trading license ha kabede be kejinjah mukro UMDC ke barato ai borlang shadap bat rong ba snong ba hamboy de sumer kila syakot ban ajubab ha kinong bishar na Assam hanong ba shalong nen kasi ha kapor babu jingkli ke commission kabalalam khmat do justice retired TY pay kadba ya Bikram di marak ubadai uhe pulit ubaladon ha kate kapor unsa syakot jubab akan riutrik risau Ubikram ulalong kum USP jong West Jaintia Hills ha kapor bajai ke jing siat hamukro ha kabasanut kilayap kentup ya forest guard ka Assam men ha ka arterik unai wing jong snam balala hadin kani habai kran bat kilat pathai kubor vai pay ulaang ba unsale jingo shamukro hadin beladap ka hiring
Na kalian ke Assam Inquiry Commission ke balalam khmat da ke Justice Retired Rumi Phukan ke baladab ai ya ke kai pot syaka sarkar Assam na ke arpo artrik unai lor. We'll have another cross-examination on 6 October at 11:30 a.m. The ASP West Khasi Hills V. Marak will be cross-examined on that day. And after that, we'll pay a visit to the place of occurrence to familiarize myself with the topography. Kanong ilam keseng Kongres bat Menteri Berim ke Sarkar Jela ke Baram Marak ke pentip bahkan sepenong jingelang bat kinong ilam keseng harengkat kit khot ke blok bat District Kongres hakalai terik risau hatura Kongres Bhawan ban yekren halor kit action MP ke Ban Selong. Kit khot ke mahila bat Youth Congress kin yadon rengkat hakate kesni. Da ke bapen pau ya kejing skus kem ban job ke Kongres Natura ke Debora ke balong ke MLA Barim na William Nagar ke laong ba ke lakloy ban yakun Natura bat ke syong sa ke rai jong ke AICC. Parties, partners, they will discuss and they will work on it. It will depend on the party leadership. If they ask me to contest, I think so. Party procedure, AICC will tell us when to submit our forms and all. So we will follow the procedure of the AICC. UMDC ke JHADC na barato mukro uba ai bor lang syadap logan tu ya ke Sarkar Jela ban penklan ya ke bor para hasil enter kithan kapot bat ke Assam. Habai keran berkelap thai kubor negasi uba syadap lu pentip ba ke bor para ki pulit ke Jela kithan kapot ke long ke badang duna Shibun habai nujor bat ke jingdon jong ki pulit Assam. Jing sisa ila dai bandon hamukro hasaba bar haborto dai bandon marmar si company kisipai rengkat bat kitiar kita kaba isko sangsot chu ba hagaborto oposi ka sarkar ka aitang gawe ke kali ajing sisa ban be ya ki crime ne ban be ki emergency case ne kerpat jaga sarkar MDA tu jongi pakan sabha ban penbiang ya kitiar kita ban penbun ro kisipai sabordar omdai ban penbun sipai azor mar balai lada mdon hasodong jongupur osam mdon nongker mdon nong yada sein yapoi Manla kapor ba pibia pathar pibo yakari ha kajingma kasisin bia pathar kajong pi kan kata ya ki bobon kini kilong ki khubor ki bala ai da uraja Narasimha bat ke Priti Raja ke badai ki Sikurim ki bapen preng ya khubor wan pelat ya ke India na kajing bia pathar ha kajing ya lenti ke jong ki ne ki Sikurim kila pendap ya kajing pensapreng khubor seki arp saut li ki Jela ban reutli ki union territory bat mentah kilawan poi nong ba Shelong ban yalap pat ba sapang kajing ma jong kajing bia pathar ha kajing wan poi ke jong ki ha Shelong kini ki arngut kila penlong kajing ya pat ba ban pelat ya ke Shelong na kajing bia pathar bat lat na kajing pang baharukom ka ini wheel club Shelong kila penlong ya kan kajing ya pat ba ha ke bala play da ke deputy commissioner na East Khasi Hills Rosette M Kurba. City is not just about cleanliness. It's about health, hygiene, and pride that we take in our community. Let us acknowledge the health risks that spitting causes, the germs, the bacteria that is carried with the spitting. Mendapat ini pek kejinglong jingman kesuneng haslong. Kejing shit kalong 8 degree Celsius ber kejing krek kalong kakendai degree Celsius. Kejing sengam kau kalong rip sauna kispa menstep ban rip prana kispa janmit kelak bandan kejing hap slap ke bamalum mala hakikat tu kan iki jakah. Syobab pois ke bekut jong ketup kubor ni pek biang sesi ni kimat pekongsan. Beliau Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ya kesangkal Sabta penlong Jemir Jumat buat Rural Development Officer dan North Garo Hills. Penlong Jemir Keren ki Menteri Rang Badu Jela Assam dan Klaya lor kemat ya keja kaput Agawati.
Lap ke KHDC bapen ken ke United Khasi Gentian Trading yang Non-Tribal Regulation Act ke jing hiap jurip kensan Ribhoi District. Bat Syakharu MDC rang bat syong man ajubab lor ke jing jiah mukra an ajubab SP ke West Zeta Hills ha kah Dutrik Risa. Dia perlok dah gitu kubor ngepois kubur jeng tu kubor jeng imta ke janmit hadup ni sembiang berpilasya sini boleh pi barak. Invest in the share market, earn lakhs with guaranteed returns. This limited period offer is just for you. Snakes have cameras in their eyes. How can you believe this nonsense? Aren't you doing the same thing, Dad? Nobody can promise guaranteed returns in the share market. If you see any such message,